Tokom protekle noći za sada nepoznati počinilac je pomoću velikih kamenih blokova u pokušaju da razbije prostorije gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku oštetio prostor naših vrednih komšija iz butika obuće Sara na gradskom šetalištu, saopštio je gradski odbor Srpske napredne stranke u Čačku. Ovaj vandalski čin koji pokazuje bolesnu mržnju prema liku i delu predsjednika Aleksandra Vučića i Srpskoj naprednoj stranci imao je za cilj da izazove strah i da nas pokoleba u našoj nameri da Srbiju i Čačak učinimo još lepšim mestom za život. Naravno, u pitanju je samo još jedan bezumni akt koji je napravio veliku materijalnu štetu našim komšijama, kojima ćemo pomoći da obnove svoj poslovni prostor, dodaje se u saopštenju. Ljudski je zapitati se da li je moguće da nečija patološka mržnja može ići toliko daleko da ne poznaje granice zdravog razuma. Do kada će naši sugrađani morati da trpe frustracije i gnev nesposobnjakovića koji sopstvenim radom ne mogu da naprave nešto po njima vredno i bitno. Ako je ovo njihov jedini način da se građanima privuče pažnja, a izgleda da jeste, onda smo mi iz Srpske napredne stranke sigurni u to da su naša politika i vizija predsjednika Aleksandra Vučića jedini ispravan i zdrav put kojim Srbija treba da ide. Srećom, Srbija se tim putem kreće već duže vreme i nema nameru da stane ili odustane. Građani dobro znaju da samo dela govore i da Srbija treba da ide putem budućnosti i napretka, a ne nazad u prošlost. Poštovani sugrađani, budite uvereni da ne mogu oni da ruše toliko koliko mi možemo da gradimo, jer zajedno možemo sve, zaključuje se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku.